Evo, lijepi pozdrav, danas ću vam pokazati najjednostavniju varijantu algrafije. Ovo su osnovni materijali za algrafiju. Imamo aluminijsku ploču za offset, imamo žičanu spužvicu za zrnčanje ploče, imamo litografski tuš i litografske krede, pomoću kojih ćemo crtati, talki kolofoni pomoću kojih ćemo učvrstiti crtež, imamo fosfornu kiselinu i gumi arabiku kojima ćemo jetkati crtež, imamo boju, grafičku boju, špahtlu i valjak pomoću kojeg ćemo otiskivati i voda koja nam treba također za otiskivanje. Također trebaju nam i alkohol, terpentinsko ulje, šelak razrijeđen u alkoholu, asfaltna tinktura i gaza. Za početak je najvažnije da nazrnčamo ploču. Inače postoje već nazrnčane ploče za kupiti, ali nažalost u Hrvatskoj se jako teško nabavljaju. Možemo ih nabaviti preko nizozemske stranice Polymetal. Ali uglavnom, ako nemamo nazrnčanu ploču, onda moramo nazrnčati ploču pomoću ove spužvice kako bi se mogla kreda ili tuš, s čim već crtamo, primati za ploču. Evo, nakon što sam završio sa zrnčanjem ploče, očistim je pomoću alkohola. Važno je da se skine taj sloj mazanoće od brušenja, vidite. Nakon zrnčanja i pranja alkoholom, nakon što se ploča osušila, slijedi proces crtanja. Znači, crtamo litografskim kredama, litografskim tuševima. Poanta je ta da koristimo masne crtaće materijale kao u standardnoj litografiji. Znači, pošto smo nazrnčali ploču, onda se fino prima. Da nismo nazrnčali ploču, jako bi se teško primalo. Znači, sad je poanta da imamo razne tipove kreda. Znači, ova kreda je jako tvrda i onda se slabije prima i slabiji trag ostavlja. A ova kreda je mekana i ona ostavlja puno masniji trag. S ovom kredom koja je tvrda imamo dojam crtanja kao da crtamo sa olovkom. Znači, više je dojam olovke, a sa ovom masnijom kredom je više dojam pastele. Ovo je primjer već nazrnčane ploče. Ona ima jako sličnu teksturu litografskom kamenu i na njoj se može puno ljepši i mekši prelazi dobiti. Međutim, ta ploča je dosta skupa i jako teško možemo nabaviti u Hrvatskoj. Ali na tim pločama možete dobiti puno veći raspon tonova nego na ovoj ploči koju sami zrnčate. Kao i kod standardne litografije, u ovom trenutku trebamo staviti talk i kolofoni. Dakle, talk zapravo umrtvi boju, stisne boju i onemogućava boji da se razvlači prilikom jetkanja. Sada nam slijedi kolofoni. Zrnca kolofonija se prilikom doticaja sa jetkom skupljaju i sprječavaju jetki da jako djeluje na crtež. Dakle, one zrnca kolofonija štite crtež od djelovanja jetke. Sada slijedi proces jetkanja. Pomiješamo 30 ml gumi arabike sa recimo 3 do 4 kapljice fosforne kiseline. Ova moja fosforna kiselina je već malo razrijeđena sa vodom pa sam je više dodao. Ali inače je dovoljno 3 kapljice fosforne kiseline. I pomoću meke spužve se rasporedi jetka po cijeloj površini. Jako je važno ne žuriti se s jetkanjem, nego jednostavno polagano zajetkati cijelu ploču. Znači, odsjedimo višak, pokupimo višak jetke i nakon toga rasporedimo pomoću gaze. Znači, poanta je da cijela ploča ima ravnomjerni sloj jetke. Gdje je deblji sloj jetke, tamo jetka jače djeluje i to može uništiti crtež. Nakon sat vremena crtež isperemo terpentinom. Kad smo detaljno crtež oprali terpentinom,
jako je važno učvrstiti crtež. Za razliku od litografije na kamenu, na algrafiji se crtež ne uspije upit u ploču. Znači, aluminijska ploča nije upojna kao kamena matrica. Tako da se mora to dodatno crtež učvrstiti. A učvrsti se pomoću šelaka. Znači, malo šelaka. I pomoću asfaltne tinkture. Znači, asfaltna tinktura i šelak dodatno zamaste crtež i omogućavaju da se boja bolje primi. Nakon što se asfalt dobro osušio, jedno 15 minuta, cijelu ploču možemo oprati vodom. Znači, sva gumijarabika bi se trebala skinuti sa rubova, a crtež koji smo imali trebao bi se jače vidjeti i na tom dijelu bi se voda trebala odbijati. Ukoliko je boja prerijetka, dobro je u boju dodati malo magnezija ili talka da se boja zgusli. Slijedi proces navaljavanja boje na ploču. Prvo se ploča svaki put mora navlažiti i potom se pomoću valjčića polako navaljava boja. Još bolja varijanta je ako imate pošteni valjak, veći, boja će se lakše nanijeti na ploču. Znači, ako smo sve u redu napravili, boja bi se trebala primati samo za dijelove koje smo crtali. Ukoliko su nam se pojavile nekakve flekice s kojima nismo zadovoljni, to je najbolje skinuti sa mokrim filcom. Sada slijedi proces otiskivanja. U ovom slučaju ja koristim vlažni papir. Dosta je važno da je papir manji od ploče. Zato jer se često na rubovima ploče zna skupljati boja od navaljavanja. I onda se to vidi na otisku. Znači, prednost ove tehnike naspram drugih tehnika je da se može otiskivati na standardnoj preši, za razliku od drugih litografskih tehnika, za koje mora biti većinom profesionalna preša za litografiju, dok je ovo standardna preša za duboki tisak. I imamo gotovi otisak. Znači, važno je da se vidi tekstura krede, važno je da ono što nam je crno bilo na matrici, da to crno bude i na otisku, a što smo svjetlije crtali i što je bilo crtano tanje, da tako bude i na otisku. Znači, dobili smo realni prikaz onoga što smo nacrtali. Evo ovdje možete vidjeti rezultat u ručno nazrnčanoj ploči, što je ova, i profesionalno nazrnčanoj ploči. Znači, tu vidite da je puno veći spektar tonova i da bliže izgleda standardnoj litografiji na kamenu, dok ovo je ipak malo sirovija varijanta. Tako da probajte što finije nazrnčat ploču da bi imala dojam litografskog kamena, onda ćete dobiti veći spektar tonova kao što smo dobili ovdje na profesionalnoj ploči.